Kulumak lishabilesili kakwa Jesucristo ho'isibaon San Marcos. Nakle Jesus krere pik iletenemit kitake trutzul nakkosh kohlank ebristolom ke kheloktis atq utkistiki atina krikine yo chitoro wale psihokain Uschakreb ni boy blichor spanakreb andis ni makwal kwankila lichosha Uschakreb ni ke jabak spanakli Dios tokopang chole Uschakreb ni tulanet spanak terejani li lokahnahe ye jimbish pani Dios Uschakreb ni ke tsukag utni ke chakikre chisik baliti kilal spanakewan te kohobak chol Uschakreb ni ke ustanan spanak Dios ta ustanan krueb Uschakreb ni sake kruchol spanak teril rulios Uschakreb ni ke kahilak chiris li tutukilal spanak nauno ke horalas kaholios Uschakreb ni raute simbilep seskabali tikilal spanak kreban ni makwal kwankilal itusha Uschakere nak te shobek te raute seko te chechis kunil ni tikti chiris laesh sainkaba chesawok chikwang ni mal sailecho spanak le akamukil ni maksatusha hokanak kinak ke raute sik ebli profet ni ke kwanchak honsil cherulaish Ratin likakwa Inside